gede. Mancing aja. Madu kayaknya. Ngomong kene won tipe. Iya mancing. Di swalayan. Iya. Jo mancing ditukar tuh mancing. Naik aja. Apa ngon umpan? Cacing lah deh. Masa begenyol umpan. Doang ngegas Pak Dek. Ajan Cibotawa nak mancing apa yuk? Umpan naik kan subuh aja. Gimana aja mancing Bin Pak Dek? Gimana aja Bin? Ayo gitu. Ada aja Bin. Paramen di. Mau mak pancing sih. Nah, jangan gitu. Terus jawab, jangan kalau nyimak pancing jawab. Jadi deh. Mancing. Cuma mancing deh. Cứ mancing nhá. Aduh, Be. Bọ được Be. Be apa gitu? Nhặt cái liu. Nyat. Aduh belele. Aduh, sang Pak Dek. Cair bagus gitu deh. Biasanya apa nih? Oh, penetraan dulu bisa. Ajak nih pacarnya. Nah aja nih berelemnya. Pak Tut. Oh iya Pak Tut kan. Terus. Main deh. Nyampat di mak gaya deh. Rugi lah ngane gede deh. Cede ngegenau. Takut jakuran deh. Cang tempo deh. Cang sencang takut jakuran deh. Kuran cang di bawah. Cang selalu di atas deh ceng. Kenci deh. Dang. Yallah. Kodrat sebagai lelaki harus memuaskan istri deh biar jos. Oke. Emang benar belum? Nah kan Pak Dawud. Mak nasi? Menaik sepeda motor Pak Dut ya. Apa tuh deh? Gas. Tahu aja cara nyampat, bensin mata. Ajan sih deh, jani Pak Dut coba dari yang kota. KSTI, Bodoh KSI pada. KSTI itu komunitas suami takut istri. Baik, celapin banci. Dan negara tengah. Kali baju cilok nak aja mau jalan terus. Ya, kan nggak itu. Cima kayaknya, Pak San. No, gimana kayaknya? Pak, nyah tidak kurang. Karena jangan takut dan kurang. Mungkin tuh takut. Jangan marah. Terus, Ada bagi tugas. terus, Mengkurang jangan masak, nyampat. Mengkurang sama nape, aku panas. Ya tuh Pak. Tiba Pak. Ngoyong di mah udah main dahan, bu pana ah. Nah, Bu. sembani jamuran adek. Siapa itu? Tadi kan hari Minggu, pukul ajak mancing, tapi tidak kurang, sian kurang cantik, singkit. Mana? Oh, daging cantik siap yuk. Paling kene mesawat. Pinjam beli, tenang beli, jadi bosan nyaman, takut jakuran tuh. Ini tuh, Dia nggak pada. polisi oke. Halo sayang. Ini saya ya polisi. Nah, pinjam beli mulai. Sungguh aduh Facebook. Aduh, pakai takut aja kurang. Nah, sabar dulu. Rencana. Oh no. Nah, Jani loh, Jani beli dulu. Nah, Jani beli mulai. Sabar. Còn gì đó đâu Pak Dek?
Coba mulai deh. Buang aja deh. Uren mulai sih jak kurang Chan. Bah, yo patuh masih KSTI, betul. KSTI. Komunitas suami takut istri. Wak patuh masih pakai kerja dua. Hei, wak patuh tidak jam STI. Jangan lupa subscribe dan komen dadah.